Бүгүн Садыр Жапаровдун акыркы соттоло турган соттон актала турган күнү бүгүнчү. Ошого бир батаңызды да берип коюңуз, анан өзүңүздүн да калган баталарыңызды да берип өзүңүз болот. Amin. Амин. Allah Taala'm bere versin, aylanıp geliversin. Tengrim bere versin, tegerenip geliversin. Kuday Taala'm bere versin, kovalaşıp geliversin. İşinger jürüşüp, itinger çöp taşınger öde kılay versin. Oğul kızınger tın olsun, den soğulungar çın olsun. Özünger Alatoğday büyük, Sulayman Toğday iyik bolgula. Sarözün çiğdey, genen ısık göldey teren bolgula. Narın daryasında ömürünger uzun olsun. Oylagan oy tilegen tileğen erişkaşsın. Soğudağır oydağday, çaşoğur toydağday olsun. Şehit Ramazan ayında karnağın orozonustar verilgen batalar kavul olsun. Değil o şey el dep жүрген, el dep büyügen, el dep yaşagan, el dep жүрегі sokkon. Ошол Садыр Жапаровдай, дагы ушундай кыргызга büyügen, кыргызды сүйгөн чыган уулдарыбыз аман болсун. Şu айтылган ак тилектер берилген баталар кабыл болсун. Амин. Амин. Айтканыңыз келсин.